Kajing Ther jang Lapbah ni kenok pai sengi arpau terik nailor kalawan ra kajing Shlei ha ke Surok ba kabadon marjan bat ke Umling Facilitation Center kabadon ha ke Shillong Umling Bhoi district ha ke ba nakani kajing Shlei ha ke tega Surok ba kalawan ra ru ya kajing dheng kali kabelane de kenta bat kabala penthot ru ya kalik kawan jang ki pai pa. Kadau kabala pelong ye kate kajing Shlei kadai na kajing thot jeng kinala bat kajing bombyang ye kirukom shnai ki ha kaba ka kalalang habaro artli kilin jong ke Surok bat kalawan ra ye kajing theng kali na kadau be ki kali kimlat chu banyat lingba kani ke Surok khamtam ki kali ret namar kajing he jong ko kabala lang ha kate ke Surok kabala long kum kawi kapung. Kipulet penyat kali na nongpo kilapoi ha ketika jaka ban perlat kawai pakawai ke kali bat na kaliang ke company na Surok NEHU kilapa iki kali po Shillong ban penkhot ketika nala kabadi kadau jong kajing Shlei Oh, nanti kalian nak kiwan dah. Imek cuna dengan kalian. Stu. Nama hang ni kalau ndok plat.